Bir günde bir Tattar bilen spurlaştık. Mektep sen Tattaristan'ı yaratasın mı? Tigete yarattam di. Mektep şu Tattaristan için ülerge riza mısın? Ülem di. Hasır bu min etti. Sen de Çuvaş'ını yaratasın mı di. Mektep yarattam. Ülerge riza mısın di. Mektep sen durak milli. Min ülsem kim yarata Çuvaş'ını? What this is you Mana ipkeşler, min bit. Ник татарша yaxshi bilem. Потому что men tatarcha televizor qarayım. Bizden avulda bir zamanlı qaytib baram, no bizden ne bo'lgan endi berem. Asroqqa salam bitmeyin, to'shib berem diye. Tanya malay ay tüptü gerek. Karanғы. Balay da qo'rqinish, tagimintagi mazzarat yandan o'tib baram. Bir zamanlı kabirler üstünde tügünde şıgırt etti. Köttüme gitip oturdum, sülkine de almayayım. Tağı şıgırt etti. Mektem ütüreler için. Abalanıp barıp reşetki arasından karadım kabirlerge. Tügünde kabirden bir iskili çıkkan, özünün kabirdeki derisin bıra. Şıgırt etti. Balayga bıra şıgırt etti. Bütün begirlerini zip. Hasır bit. Tağı bütün kabirlerden tezkiritler çıka başladı. Tügünerge ettiler. İptir. Tuktayındı. Şıgırdama diler. Yıklap bulmayı bittiler. Tügeti. Aptıratma güzeli. Tıyın mı kursetmedi. Vat niyetim ya. Tügünde de şunu karabiyattalar iken. Ay ya! Ne işte gülüyorsunuz siz? Sizden gel tıyın mı kursetmeyeyim? Tıyın mı diyenden? Tıgı bitinde. Malay bilen oturganda stadyonga barıp bulmuyor taki. Şunlara göre televizordan karayım min futboluna. İkimiz переживайтябыз. Kurban Бердыев da televizor şimdi min mında. Bir zaman uttıramalar, Rubinuni, şampiyonluk teminde, arakı kutlagan Zakkuska. Nu malay buttala. 4 yaşında anlamıyor futbolunu. Mindi teminde, mettem kaçan Milošević kırdı. Malay tiginde etti. Tabışmak ettim, ettin neli di. Mettem aptıratmayla kulgula hasta. Tabış, nu davay etmeytem kul kırgençi. Malay etti, zin, miau di. Neste uletti di. Kayam bilinmekten neste ikenen. Beşi tramvayda var di. Karayım ettim balaşaga. Attırtmayın beytim, futbol karayım. Hazır bir zaman tağımalı etti tabışmaktı. Tukta indim ettim futbol bitsin. Yok, davay et attım ettim, kul kırgençi. Zin, gaf di. Neste mektim, tramvayda var ama. Yok, yani işten kaçtı diye. Vatsina niye? Bütün yastığını biliyor. Sizge kısık. Hani benim kurşu Veli'nin malayın şut mektepten kumadılar. Hazır histori dersinde Kırgızganda okutuşusu iken Veliyev yetkili birliğine kim algan diye bekledi. Tıkı tırganda abimin almadım diye bekledi. Veliyev sinyese misinnet diye rastırayım. Birliğine kim algan? Abi ant almadım diye bekledi. Yirtege attan bilen kil diyen. İkinci günde attası bilen kilgen. Okutuş eğittiyken. Min kişiye bala kızdan sorattım. Birliğine kim algan? Abimin almadım diye bekledi. Hatta eğittiyken. Oğlum algan bulsan bir diye bekledi. Bu ne isteğindi malay? Ne işte gülüyorsun? Hazır bularını okutuşu yeteklegende kırıp gitken direktörga. Ne istemini maskallıysa deyip. Direktörga eğittiyken. Gari Veliyevler minnen kılıyla diye bekledi. Kişiye sıradım malayından birliğine kim algan? Abimin almadım diye bekledi. Attasını çakırtıp getirdim. Oğlum algan bulsan bir diye bekledi attasına diye bekledi. Direktör eğittiyken. Bir şımağız bir diye. Min bu simyanı bilem, alar almaganlardır diye bekledi. Buna bir ne istiyor?
Кышы күлкісі, кышы. Сәске кысы? Мені қара қарт, мен осы әлітіге балалар үшін ие. Қазір бит мала, мына шундай балалар, Берлин алушы балалар, укырға кірелерде, врачқа. Анлары не дай бог операция асылар сеңа. Грижыңа деп сукыр шекке. Мына шундай бір малай укып қайтқан, 2 көзінде де $. Бір бабаң врачқа келген, міскін. Теге әте екен, бабай нәрсе давай, не келдің? Аурим олым деп әтеді бабаң. Бабай сен әлі шейер. 80, бабай 80-де өлерге пара деп әтеді. Бабаң да молодец. Алай демелі олым 79-да бұлдырадырым деп әтеді. Бабай әйде вақытын алма, нәрсе бар сөйле, нәрсең ауырта деп әтеді. Бабаң әте екен, олым әйтірге де яқшы түгіл. Но әйтемінді деп әтеді. Мына біріні мініп түшем деп әтеді. Нормально. Екіншіге мініп түшкеш, баш елене деп әтеді. Үшіншіге мініп түшкеш, сулышқа сыла. 4-шіге мініп түшкеш, хал кете деп әтеді. Таке врач орындығынан тұрып, көзлерін ақайтып бабаң әйте екен. Сын бабай, сен бақытты кіші. Сен 80 yaşında 4 тапқыр мініп челесің деп әтеді. Мен амына 35 яш, уже 1 тапқыр мініп түшкеш, хал кете деп әтеді. Бабаң әйте екен, олам сен нәсте ойлайсыңдыр, мен бет 5-ші этажда тұрам деп әтеді. Сізде соны ойлап отырдыңыз әмет. Біле. Сіздің дәлі бүтішкәмей, біле. Сіз 6-ші этажда тұрасыз. Вот шолай. Мына, тоқтағыз енді Аллах. Мына дүнияда ең бақытсыз кішілер кімдер, білесіз ма? Мужиклар. Баттанысы түгіл, конечно. Кімнің деген? Гіл қызлар ғана. Мына, допустим, 6 қыз. 6 қыз бірненде мұш мала yok семьяда. 7-шіге қаттын. Көз алдыңа кересін. Мужиклар білен сөйлешіп болмай, бракоделдилер. Ешік алдыңа шығып болмай, бәттің тіге кірілі тұрған неде? Бюзгалтырда ритузда панталон. Сенің тіге семейні тұрусың, яттим малай шекілініп тұра. Бір пішмақта. Вот яшап қара. Қасақ не білесіз, что ли? Ай-я! Қазір міне бір мужиктің, өсім білем, точно. 6 қыз, 7-шіге де қыз туған. 8-шіге де қыз туған. Қазір бұл шыдай алмайша, ғайле савиттің жиған семьясын енді. Балалар алдында қатын не ете екен? Қат қаршық, сыңғы заход. Қазір 9-шіға да қыз туса, я асылам, я атылам деп етеді. Анадаңлап бұл енді. 9-шіға малай. Бәттім дүния білән жиылып юғанлар енді тігі малайының тәппейін. Біздің бет нептештер неше? Біздің ең яқын, бізге гіл бәқіт, шартлық тілеп тұрушы кішілер, ол біздің көршілер. Көршісі есірге шетте екен мұнарға. Вәли деп еттені мен аңыламадым. Бұл нәсте боласың енді қазір деп еттеді. Тегісі нәсте болсын. Yok, міне 3 қыздансың малай туарған мұжды. 4-тен соң малай туарған мұжды. Но 8-ден соң никак туалмай ол деп еттеді. Сеңа жаннан бұлышқанлардыр деп еттеді. Тегісет нешегенде яннан? Нешек яннан? Значит, малай сенікі түгел? Нешек менікі түгел? Кімнікі деп еттеді? Ансың қатынын білейінді бұрат. Кім солай ұтқа крашын себейінді? Тігі шауып кіргенде қатынын болып алған? Әйтелі, малай кімнікі деп еттеді қатынына? Нештесін сен вәлі арақыштың мәлі, естірдің мәлі? Кімнікі болсын малай, сенікі деп еттеді. Күзіме тұры қарап ет. Кімнікі малай?
Вели, синікі мала, не жейсің сен, синікі мала. Ипи тұт. Ипи тұты бет, кімнікі мала? Мұны ипи тұтам, синікі мала, малай синікі. Қызлар синікі түгілді бетері. Мұна беті. Yaşap var akasın şu zamanda. Sizge kısık. Потому что bir bulsala madallarınız var. Ettirgen tılga, ipteşler. Bu yıl bitindi hasırttığı ne yılı buldu? Gayle yılı. Bir kişi şu gayle yılı deyip propagandaga aşlanıp ülenliğe bulgan şimdi. Hattasına girgen de ettiğin. Ülenem. Ülen oğlum, 50 metreyeyim, maladis, attı yürüyüzün, tuda deyip etedi. Kimge ülenesin? Naşiyege, maladis ismi matur ülen dava deyip etedi. Naşiye koyamu, Kürs ağıldan etti. Şurttan bulsun, Magadan'dan bulsun, kışı bulsun deyip etedi. Ul Naşiye, Kürs ağılda kim kızı? Okutuşusa niye kızı deyip etedi. Oğlum ülene gürme. Niye etti? Anda benim kan deyip etedi. Nişirini kan, oğlum zinkar bırşılma, yaşakta bu talıp algan imsa niye bilen, enkengine bilmesin, sen müzik, men müzik, bir-birimizin anlayımız deyip etedi. Oğlum zinkar kayıp etme, ağıldağına sügenin yok musun? Tut da şunlarga ülen deyip etedi. No bar indi, kim? Nefise? O tut da Nefise'ge ülen, pot yırzu. Tak bu Nefise kim kızı? Dayar ki Selibe kızı, oğlum ülene gürme. Nik? Anda da benim kan deyip etedi. Sana ettiğin nesneydi kartta uyanıp bulmalıydı deyip bak deyip çıkıp gitken ışıkla. Yengesi deyken nesne kırışasız onda. Nesne kırışasız nerede? Hani senin müziğin gule edip durgen ömür boyu. Hasır uyanıp bulmayı bekledi. Naşiye de etti kanı. Nefise de etti kanı. Hasır uyanıp da bulmayı bekledi. Yengesi deyken korkma oğlum ülen. Şimdi atan kanı yüktü beteri. Manavi. Sizge kısık. Takikili kara. Bir müzik katıp kirgen miskin. Hasır hatın kızını uyla güzelsin indiyken yalnız. Müzik basıp duray hatın etiyken. Allah ne iste buldu? Şırayın appak deyip etedi. Vraçta buldum. Sen vraç ne istediydi? İrtege tang bilen ülesin dedi. Sen şu titi baş. Şunu da anlamışsın. Hiç şu şıttınla kişi yaşap kalık gibi dedi. Hatın kız bir anlamı kara. Niçin dul kişi gibi dedi. Şulay. Tege kaçtırgan yerden çıkar yartını gibi dedi. Biraz oturup işerbiz. Jırlarbiz, biyirbiz. Kansa kansıp yatıp çıklarımız dibet dedi. Aha dibet dedi kadını. Sine rehet. Sen irtege tırmıysın. Eminim irtukturup sıyır savası var dibet dedi. Siz rehet. Siz hazır oturasda kaytıp gittesiz. Eminim kayttırgana kayttırgı. Şebak sarga kader. Sağ ola gelsin.